Ing isip na ning kapitan at lantern maker na ning barangay Kalulot ing kompetisyon king daratang aligligang parol. Ing nasa ramu kanu, apag maraguling karelang iganting parol at makapamiatula ka rin karelang kabarangay at aliwa pang memalin. Hinipin, ing kaya pantunan na rin tao kung pakyabe ulit. Uling aming bisdapin, banwa, nag-entry yung barangay Kalulot. Hindi kayo makipag-compete. Uling magaling lang rin. Magaling lang rin. Kaya mo rin lantern siya magaling lang. O na ipakilabang ko, itang galing na yung kakong ikit ko kaya. So, swerte niyang kadwa, dinobli kaya pangini. Binyemi suporta kaya council para at least kaya buong Kalulot, ang bubugyan Kalulot, buong mundo, akit demo itang lagyong Kalulot. Maksuyalo na kami. So, sabi ko, Teddy, makanyan man ako, itang gawa mo kanita sabat, dapat doblen mo, pero dobling suporta mi kaya ka. Maragul mo naman kanong kasapan ng tradisyon ng pamagparol para king karelang kabiyayon. Pinuri na mo namang Kapitan Jaime Capil ing dedikasyon at sipag darang mangawang parol, baya mong lunto masanting ing karelang giant lantern. Itang gawa mi talagang suporta, binyemi. Lalo itang pakikwanan mi, kitang tradisyon and culture, nung makanano yung kagaling, yung kakong lantern maker na. So binyenangan, ikit mi ng sakripisyo ng gagawan, mumuran, talagang makipagsapalaran. Samantala, marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Summers Pampanga king December 16 ing mismong kompetisyon at ILBN niya naman ining live kay CLTV 36. Ako, ing kekayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.